Rekaman evakuasi warga sipil dari zona pertempuran ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 17 Oktober 2024. Tentara pasukan khusus Rusia menemukan 10 warga sipil bersembunyi di salah satu pemukiman di garis kontak tempur. Di antara mereka diketahui adalah penyandang disabilitas yang harus dievakuasi dari kawasan berbahaya secepat mungkin. Komandan unit memutuskan untuk segera mengevakuasi orang-orang, memastikan keselamatan dan perawatan medis untuk mereka. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Давайте, поречь. Так, минуточку внимания. Я офицер со спецназа. На пути нашего следования все слушайте меня, все команды, что бы ни произошло, все слушаем меня при любой ситуации. Ехать нам не так уж далеко, чтобы в порядке сейчас. Нам главное поле доехать. Давайте, поречь, носилки. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.